2, 3, 4, ön sıra sanamazlar, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, elbetimizde, 15, 16, 37, 18, 19, 20, 21, Yollayın buranı. Hayır. 23. Aldarımda ölür gözetmekten Nedim'de maksat teyze koşu bitti oturaylar. 24. 25. 25 böyle. Gaz oturalım. Kadrimin ağaylar. Hürmet. Koy bal. Asma. Al ne yapalım? Yarın. Dur. Sonra geçelim. Yiyecek tarafı. 5. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Asma, asma. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Asma, asma. 20. 21. 22. 23. 24. Asma, asma. 25. Koşu kuşunu koydum. Давай, давай, давай. 26. Balıklara dengeli oturumda. 27. 28. 30 var, 30. Asma, asma, asma. 30. Asma, demal bal. 35 kapat. 31. 32. 35. 34. Asма, красавчик. Алема. Bitti. 5. Koy, durumda burası. 4. 7. 6. 7. 8. Давай, давай. 10. Давай, şabalam, şabalam. Oğlan aldı da. 12. Kas kalonlarda kol soğuk koşan etkilerinde olaylar. 13. 14. 15. Şabalam, şabalam, şabalam. Давай, давай, давай. 16. 17. Давай, давай, asma, demal bal.
Давай, Володя. Kıldırmayındır. 19'un kapatmayacağız. Cuma. Mutlu oldu. Gol. Yılmaz oldu. Aldın ayağım. Ortaya bakıyorduk. Fazla aydatmasa geçirmeye gelmiştik. En sonunda carnamalarımız. Tamam oğlum. Kır kurtluğu kır. Azamat bastayız işte. Gel. Yeki. Varımız sanasak bola da verdim. Varımız sanasak bola da verdim. Varımız davusum şınav sanayız deyip verip oturayım. 17. Ay tamam. Yirmi 26 27 Varımız birge sanayız. 28 bu. 29 30 40 Adam şu gram attı bir almanı. 42 44 45 46 47 48 49 50 Mikrofon alıştığınızda şu mikrofon. Yeli болып тұр қазір. Елу болып тұр ағайындар. Бірге санай беріңіздер, ешкім жаңылмайды. Елу болып тұр. Елу бір. Елу екі. Елу үш. Елу төрт. Молодец, Шамалак!
68. Barimiz birga. 69. 9. 70. 70. Ko'targan kezde sana shadasirmanglar. 70 bo'ldi. Turgan kezde aytamiz 70 deb. Yetişler. 85. 86. 89. 90. 90 boptur, 90. 92. 93. 96. 100 boptur ağaylar, 100. 100. %10 boptur ağaylar, 110. Yüz on iki. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 120 boptur, 120 boptur. Çizirma jeti. 128. 130. 140.
Yüz kırk. Cüzeli oldu, cüzeli. Cüzeli bir. Cüzeli yaka. Cüzeli üç. Cüzeli dört. Cüzeli beş. Cüzeli altı. Cüzeli yedi. Cüzeli sekiz. Cüzeli dokuz. 160. Yüz altı sekiz. 169. 170. Ata, sonunda süstürme var, vakit almasanız. 171. 172. 74, 174. 75, 175. 76, 77, 178. 179. 180. 180 mi oldu? 180. Kol gözürsün bir cumhur Allah bey. Şuradan adam. Afgaz Batur mu oğlum? 181. 182. 183. 184. 187. 188. 189. 190. 190 mu oldu? Doğru şapalayla uçamıyor. 190. Kurtaydın. Buladık dışarıda. 190 mu oldu? 190 değil. Dur koy. 191. 192. 93. 194. 195. 196. 196. 197. 198.
200. 200 oldu arkadaşlar, 200 oldu. Şatası tanımayın ki arkadaşlar, şatası tanımayın ki kol sokmasını istiyorlar. Osmanlı Kazak'ın azizleri. Yemeği verir basınızlar, yer bak. Ver. 2. 3. 4. 6. 206. 210. Ой, молодец. Курса шефлат. Але вот 211. 212. 213. 214. 215. 8. 9. 220. İki yüz yirmi bir. 222. 223. 229. 230. Takasa götürsün. Takasa götürsün. Ha! 232. 234. 235. 236. 237. 8. 9. 240. 240. 240. 240'da to'xtab tur Qadir. Qo'l so'g'ay ag'aylar. İki yüz kırk yedi. 248. 248. 249. 250. 250. Aytib o'tiribman. Esda sanab o'tiribman. 250 bo'lib tur. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258.
259 260 260 oldu. 260 болып тұр ағайындар. Екі жүз алпыс екі. 263 264 265 266 267 268 269 270 270 oldu. 270. İki yüz yetmiş beş, 275. 276, 276. 277, 278, 279, 280, 280. 280 болsa қайда. Koşemet, koşemet. Iki yüz seksen bir. 282, 282. 290. 290, 290. İki yüz doksan altı, 296. 297, 98. 299, 300, 300. 1. 302. 303. 303. 303. Красавчик. Красавчик. Mikrofon, avuşturucu versin mikrofon. Dört, beş, mikrofon, avuşturucu ver. Mikrofon, avuşturucu verin. Kimdir? Bak, azamat vergis. Hürmetli ağayınlar, mынау қазақтың ұлттық ойыны, ұлттық спорт түрінің бірі қошқар көтеру өзінің мәресіне жетті. Бірінші жайлап орындарды марапаттап берейік. Осындай кереметтей мерекеде бұқаралық спорт шараға белсене қатысқан үшін Еденбай Мақсат марапатталады. Облыстық спорт басқармасының басшысы Қанат Жолдығараев. Дәл осындай мәтінде Кедей Ахмет марапатталады.
Ендігі жылға дайындалып келіңіздер. Өтебай Бақкелді бар ма? Бақкелді бар ма? Бақкелді жоқ па? Құрметті ағайындар, бүгінгі керемет ұлыстың ұлы күніне арналған бұқаралық спортты дамыту, қазақтың ұлттық спортын дамытудың бір түрі, мына керемет қошқар көтеруден жеңіске жеткен Мақұлбек Азамат. Қазақтың ең көп көтерген, 1111 көтерген рекордсмен осы жігіт. Қазақтың қошқар көтеруде ең көп қошқардан салып алған тақымына осы жігіт. Бір қосаметтеп қойыңыздар. Ұлыстың ұлы наурыз мерекесіне арналған бұқаралық спорттық шараның қошқарын көтеру сайысында жеңімпаз атанған Мақұлбек Азамат марапатталады. Қошқар осы жігітті ағайындар. Қазақтың осындай жігітті аман болсын.